kaulop tan kaantabay, susari manangilaban, ed kanepegan tan kawayangan ed saray umbalay. Kapaborito RJ Jimenez, tan kapaborito Joseph Kanilang Bacani. Lignaay Babalay! Naringalan, Lunes yanggad Biyernes, alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan. Ed DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Lignaay Babalay! Good morning! Naimbagngal daw bikat kada kayo amin na po, mabigyo kabasan, Pangasinan Dagupan. Agaw lalamot na Lunes. Antulay petsa natan at ating tanagagik petsa 29. At bulan na Disyembre sa taon 2025. Ge, mambalon taon la. Nanyipulis na panahon na tatang tanagagi kantuan. Pero ang gamanuntan so pulas na panahon at ating tanagagik, wadyanin san siya sulik na ay balay. Iya mga ipasabi na sari balita, issue, tan komentaryo ni Paaka Arlante at saratay Matuan Liknay Balay. Diyan nga rin, nasa ikapaborito tayon, RJ Jimenez, always at your service. Iamas pa siya karuman, kanyan natan apagas. Sige, apigan mo tayo busis mo, partner. Nakalop na kanta bedsign agaw na Lunes sa magtarilingkor magtarion kapaborito Joseph Kanilang Bacani. Siyempre, kanta ba iti man technical side, ang gapoy arom. Say Alin Lunag, at puso ng Madam Charis, malapod sayay na 2025 hanggang 2026 lalamat. Engineer Nixon Dakal. Pigay agaw labat latateng tanagagik at abot ang tila. Abot ang tila, subalon taon. Walalay akataryan New Year's resolution niyo. Tayo lahat na tatang tanagagi, kagauntan si katutan susamay practice tayo. Jad sayay balon taon, wala ray listan, tumbukan tayo, agauntan. Singa bilang, mampataulik at kasalanan mo, agauntan. Kaya rin may mampataulit kasalanan mo, ilista miramay na pagyagawon mo, tapyan januntan, at makanakana, magkakaroon ng kabuluhan, yakwanda tatang tanagagik iraramay, inkiniro mo, pirdunan daran kasalanan mo, gawantan. Arame aromat, dumamat, so New Year's resolution da. Wala rame arom, jad sayan taon, mga sawakla, kwan. Basta ang babangil ta niya New Year's resolution. Yakatakap na saratan niya New Year's resolution na taten tanagagik. At satan so pamalikat timat, panlilikat tayo. Ta siyempre sa ikwanda nakaukulan at sa iloob na sakay taon, balon taon. Nakaukulan, malikat ka. Tapyan at loob na sakay taon at malikat kamat kwanda. Kanya at kayo man tatarya na pinapaitan, yakwanda. Tanuman tarya kayo pinapaitan at balon taon, ang pait sa intiron taon yaw. Kanya nakaukulan, sa itarya yun lamisan nyo, aramay masamsami tiran panangan, nagauntan. Pero ingatan nyo rin po yan. Nagkalalo ratay taba-taba, aratay litson-litson, tanin ninyo atatang tanagagik, jad sa may report, report na sa Department of Health, at pigarala,
So sa may ni kurit dan kaso na stroke, heart attack, tan asthma. 105 la ya kaso na stroke, 42 ya heart attack, 21 ya asthma. Oyla kumonya at sarare bilang ya binitla ni kurit na sa Department of Health at atong tanagagik at walaray nilagpasda o alagpasanda. Tanuan de ay agi maermen so Christmas. Si Katuya may balibalin sermon karuman ng Archbishop Sok Villegas. Nakimisa kayo karuman di tanad St. John Cathedral. Malapod sa may 5 to 6 in the afternoon. At sa ikwanto malikat so Christmas. Pero at the back, nasaratan niya likat, wala ramat so ermen. Ermen. The Feast of the Holy Family karuman. Sino po ay yung mga kasama sa Holy Family? Si Saint Joseph, si Mama Mary, at si Jesus. Agauntan, Jesus Christ. Agauntan na tatang tanagagi. Ianggan si Kara. Aka liknamat na ermen. Inggan-ganan hirod. Agauntan. Yami niya kapanyanak. Pati yan, kanto. Wala so anghel yan ng payawar. Pimayawar at si Kara. Di Joseph tan si Mary. Inidan tura na warning. Winarningan tura, bangun kayo, taong biyahe kayo natin niya. Labi mismo at atong tanagagi. Unla kayo di man at Egypt tapyan jaruntan. At makaarawid disgrasya si Jesus Christ. Nang nyutan na sakripisyo, irap at atong tanagagi. Kanyan, jadloob na pamilya, hanggang noon tanlay panlilikot ko mo at sayan agaw. At say tani piyesta ni not piyesta nagta si gabi baga Christmas season ni Christmas season ni atateng tanagagi at wala ratan ni erman pero ang gamanuntan niya wala ratan ni erman problema at pamilya atateng tanagagi say pangalan tayo kumon na biskeg na lamantan linawa sa Diyos ya katawan kwanto ng Archbishop Sok Villegas. Atan labat la at atan tanagagik ta jad sayay data na sa Department of Health at mas atagay na 18.31%. So ni kurit dan kaso nasara may non-communicable diseases mat. Ni usoy pa nateng natan, usumat so panukok, gaunta na tateng tanagagik ni say busis kot aliwanin tanto. Yalimpyo dinalan kumot pigay agaw ya makapkapoy mat sulaman tayo pero tayo latan tekapan nyo na dasaltan vitamins tan painawa atay sanagaw ya manugip kayo okay laban basta sa importante yung kasil sulaman. Tasay nakaukulan na sa ilaman tayo tatin tanagagi akin tong kakapoy so resistensya. Lapod, naknaksawan la. Naknaksawan sulaman kanyan ipainawa. Pero say makapaermen at ating tanagagik at sayay, so pangabot tayo na balon taon, jad sa may latest report na sa Department of Health, 91 la so sara may biktima na paputok duaran ugugaw so naandian nabilay akin duaran ugugaw sakay jad syudad na Dagupan 7 years old at atang tanagagik kalabyan wala agawan maksilya insabog mat dimanad Manila siya pa'y biktima sakay ugaw. Anti ginawa tuman, yaugaw. Una karton tinitipon iraraman amoy, agap pimuputok, ya paputok. Nan aparakal tula, insanto sinulsulan, libong kwanto. Atak-takot iray totoo. Antay agawa, nansasyan sulaman to. Grabe,
nansasyan sulaman to maugaw. Dead on the spot, maugaw. Kanyan ay agi, banbantayan nyo rate ugaw dahil out of their curiosity, agdan yan ta so pakarisguda. Nayarin panlikatan datan so pakanunangdan na sararatay fireworks. Ligliway matada, likat na puso datatang tanagagik. Pero agdan tanibalat, so sa may disgrasya, yan nayarin ni itertutan. Kanyan sari ateng, si kayuran kaparaki ateng, banbantayan nyura te ugaw. Nagkalalulad saya so pangabot na balon taon. Makapaarman. Kasi, wala re ugugaw, yan nabibiktima atateng tanagagi. Wala mat sa duwaran minor di edad, apututan. Apututan na gamot ninyo tanay. Imbis di limpyo'y laman mo, yaon nabot at balon taon, abawasan, apututan kalalaingan, lapod satan so pampapaputok na saratay firecrackers. Antayon antoy kaputot. At sa may lima to, whistle bomb. Ni walay banbantayan ko nila natan. 16 years old. Ibibida to. Sangkag na to may paputok tanto ni ay. Nan boom kanto natan ni man nakalan na duwaran gamot. Manay ay may ugaw. Kanya nagyupi babali rate ugugaw. At sararatan fireworks agyura pampapaputugan. Takas-kasi nuwalay nagawa at sikara at ating tanagagi. Ni 91 la, manunaan sa Metro Manila, untutumbok so Ilocos Region. Ayagi. Untutumbok so Ilocos Region, sansay Western Visayas Region. Amin lawarin na bibiktima halos ugugaw. Antay edad da, 10 to 14 years old. 10 to 14 years old, say makakadisgrasyad si kara 5-star, buga, quitis, triangle, araratan. Kanya no say kampanya natin na PNP at wag na lang magpaputok, dengal kayo. Dengal kayo at aliwan pansiblet itan. Aliwan pansiblet itan. No agta pangyagel. At si kayo, at pakadisgrasya yo. Dengal kayo. Tama irat tagon dengal. Nagkalalolad sari ateng nyo. Nagkayong dengal at sari ateng nyo, na disgrasya kayo lalaingan. Kanya no sa imbagay ateng nyo, ande, agka man papaputok, kanto. Kung na ateng nyo, ag kayo man papaputok. Amay firecrackers. So gabay ko ni baga. Kung paano walay aromya walad kanunutan nyo, aliwan satan so intention ko. Ay, age. Natan, walay impaway dan listaan. Walay impaway na sa Department of Trade and Industry, DTI, walay pasakbay dan ingan, kwandalante, talagang napukpukan, so awat na uloyo. Sipur mo lang talagang anawat, so ulo na sari Pilipino, agawang tanatateng tanagagi. Ang gano, tuktukan mo lang tuktukon, katusan mo lang katusan. Ay, agi. Anawa ninsan siya sa ulo to. Kanyan, naman bilang, tagla na pukpukan sa awat na ulo yo. Anitan, say advice na sa Department of Trade and Industry at atong tanagagik is for you to buy, bumili at gumamit lamang ng mga sertipikadong fireworks. Nanangnang yumot, akamarkad sa may kahon.
walay approval tutan. DTI approved kanto. Ha? Aman so anap yu. Tapian dyan tan o dino amat yu, anap yu may walay Philippine Standard Quality Mark na sa Department of Trade and Industry, Bureau of Philippine Standards, at dapat alamin nyo kung sino yung mga manufacturers. So yan. At dapat doon sa nakatatak doon sa petsa, tanong mga saliw tayo na sara may produkto agauntan at ating tanagag, wala may ikakargadan expiration date, manufacture date, tan expiry date yakwanda. Importante itan because that will guide you from poisoning yourself. No mga liw kayo na sara may kakanan, agauntan. Tapian ag kayo nasamalan, ag kayo mang problema at laman nyo na ani, it is required by the government ya ikargadatan so manufacture date and expiry date kanto. Natan, untan matad paputok at ating tanagag. Say advice na sa Department of Trade and Industry, nakaukulan, wala may naning ninyon updated, updated DTI BPS certified fireworks na may petsang December 26, 2025. No say petsa tutan, so sasaliwan yon fireworks at asasakbayin, masasakbay ng sa date at December 26, something like December 25, kanto, December 22, December 15, kanto, so akamarka ditan, agyula sasaliwon. Taong paano na ani, makadisgrasya nitan. Sa inupagya saliwan nyo, may walay markaton December 26 onwards, sikatutan sa advice na DTI, dengal kay DTI mat, tapi ang januntan at ag kayo na disgrasya. O kaya magtungo po kayo sa link na bit small letters .ly/BPS in bold letters BPS Fireworks 2025. Tapi ang ninyo, check yun di man. Noon to yung manufacture date to man. So sa may saliwan nyo, yung fireworks. Kaya sa may agawan disgrasya kapigan laban man. Nalilingo Santa Barbara mo. Ang aliwiray fireworks. Kwanta no sana maman. Ang aliwiray fireworks. Akamotor ira single. Sangkag nanto lagi maugaw may fireworks sa sitate sa Manda Drive. Dumikit. Pimakot man, adangdang man so sinaliuton fireworks at sa may nan-spark at sa may putang na sa may tambutso. Tailatan nung mapapandar kay motor talagang putang ti tambutso aguntan. Taditan nung papaway may apoy. Yung mga lalapot sa may makina ng motor. Anatan, ni sa aliway dapat inakwal tula kumon, agtumin inakwal binitbit to, si magarnatan, ni man, si mabog. Anto ay disgrasya ra. Sekas kasiyan, di ba litame ugaw ligtas, pero nalapnos ang balat ng paa. Puulan mo. Pero may tatay, grabe, aputer. Aputer so salito. Paano ito natin ay, di man balon taon niya aputer so salito, gauntan. Kaya pagka bumibili po kayo ng mga fireworks, talagang doble ingat po yan. Sinasara may ginagawan si masabog-sabog iran, pagawa ay fireworks jay at siyudad na Dagupan. Ang ganoon tanay panawagan na sa gobyerno at sansyan what ana. Ang tagawa ay pati sa may 7 years old, yaw yabi maganggana pa ni man. Future Miss Dagupan kungun man. Adamay. Ay, nako. Kaya ang tagubilin po, ang tagubilin ng Department of Trade and Industry sa publiko is mag-ingat na basahin at sundin ang mga tagubilin kapag nagsindi ng paputok at huwag gamitin ang mga ito kapag may pagdududa sa kaligtasan ng
mga tao. At hindi rin ligtas ang pagpulot sa mga hindi sumabog na paputok at huwag ipanakot sa ibang tao. Sinasabi ginawa to may ugaw. Di manad Manila, tinitipon to, irana may aduk-duk paputok. Jad karakula lagi, insan to apan desisyonan niya sulsulan, niman. Ayagi, grabe. Nishan may 5 to, aputok may 5 to. Tapos, yung nangyari pa sa kanya, dead on the spot, may ugaw. Ito rin, payo din ng DTI para sa ating kaligtasan. Panatilihing nakasara ang mga pinto at bintana upang makatiyak na walang makapasok na ligaw na paputok. Otherwise, pagka naligaw po yung paputok sa inyong tahanan at pumasok sa loob, baka mamaya magkasunog naman. Kasi nga dyan Metro Manila, pigara man yung lugar. Ay, abantayan tayo. Lately lang, apo ulan iragagi. Grabe. Ngayon, kung magsisindi po kayo, ang advice po ng DTI is for you to make use of a stick. Mangusar kayo'y may bulawit. Wala bulawit yun na yan alay dita na kaliber-liber yung mangusar kayo na bulawit. Stick. Basta mangusar kayo stick. At magsuot ng cotton o denim na hindi madaling kapitan ng baga o kaya'y apoy. Magsapatos sa halip na tsinelas at magsuot ng salamin o goggles para sa inyong kaligtasan. Kasi kwanda lang tiyatatang tanagagik agyo ni baga. Aksidente can always happen anytime. Agyo ni baga. Agauntan, Tano sa ilano ron tema tayo, ay mas lalo. Agyolana nang suin kapugiyo. Sige. Ontole sulig na ibalik, kaya rin inasaren pakabatan pa imano malalapunid saray managantabay. Limag sa may partner ko ang magano. Anyway, good morning kay Sir Richard Samson Manuel. Yan, dyan po sa Barangay Basing Sa kwanto, good morning sir, Happy New Year. Likewise sir, Happy New Year. It's good to know back on air na kayo. Yan, thank you. Yes. Maraming salamat sa walang sawang pagantabay sa ating himpilan. Andyan na siguro yung ating partner. Partner, andyan ka na ba? Kaway-kaway dyan. Andyan na, Sir Joey. Ang puta-putang irenta. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang iran sunata. Dame un Son ang puta-putang iran impormasyon. Aya sa #1 pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city?
and looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Inararok Iran Kabalayan. This Christmas, let's open our hearts, hindi lang para tumanggap, kundi para mag-share ng love, maglaan ng oras, at malasakit sa isa't isa. In this season of joy, let's remember, the best gift we can give is kindness. Whether it's a smile, a hug, or a simple, kamusta ka? These small acts can brighten someone's world. To the young ones, keep dreaming, keep believing. To the not so young, keep inspiring, keep loving. From my family to yours, may your homes be filled with laughter, hope, and love this Christmas and always. Pagbati mula kay 4th District Representative ng Pangasinan, Manay Gina de Venecia. Pinararok Iran Kabaloyan ko Jad Baloy na Bimaloy. Mang kakasakay tayo, ya abotin su Pasko, tan balon taon. Ya kaiba tayo, so interon pamilya tayo. Ya walay likot, ligsa, tan aruan, ed balang sakay. Say kabalik say Pasko kumun, ed bilay tayo. Ed nalik na, nasaray tutuon ang iter na panangaro, ed sika tayo. Jad pangiter, na respeto, panangyan sakit, tan panangaro, ed sikara. Sa pagsalubong po natin sa darating na bagong taon, sana maalala po natin pasalamatan ang ating mahal na Panginoon sa lahat ng mga biyaya, pagsubok, problema na dumaan sa ating buhay. Kaibayo si Maminta, Tansay Pamilya. Merry Christmas everyone and Happy New Year to all. Popular sa balita. Taluran katao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho tan talagan na aya at malat, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say, tanging ikaw ang katabi pa rin in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay a radio station ya iyayag nasaray Dagupeño. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Lumboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Jad Maluwad, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Mas pinapopular ang balita sa Pasko. Mas pinapopular din ang musika sa Pasko. Pangasinan Golfwaves Network Corporation sa Pangasinan. Ito ang inyong number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE Merry Christmas Pangasinan. Kahit saang sulok ng Pangasinan, ikaw ang pinag-uusapan, ang radyo na paborito ng bayan. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito every Pasko, paborito ng kabataan at matatanda. Kasabay ng ilaw, kasabay ng saya, musika at balita, hatid ay pag-asa. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Mula umaga
Alas 8:07 oras no natin sa Lignay Valley at ating tanagagig. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa mga balita, issue at komentaryo natin. Diyan nga rin na si kapaborito tayo RJ Jimenez, always at your service. Nakakalob nakakanta ba unit sa inago na Lunes sa magtarin kapaborito Joseph Kanilang Bacani. Siya nga ho pala mga kapaborito, doon po sa mga mabibiktima ng paputok, kung hindi man po kayo ang nagpaputok, aliman si kayo may nang paputok pero aputukan kayo at ating tanagagig, gauntan, at disgrasya kayo, walay sugat na laman nyo, noon lang kayo Region 1 Medical Center, from what I heard, from what I've learned, at ating tanagagig, libre. Libre. So, gamutan. Pero, no si kayo at si kayo mismo susamay nan paputok at abiktima kayo nasati paputok, papaputukan nyo, manbayar kayo. That's the difference, the difference sa may biktima tan amay self-inflicted injury lapod paputok. Natan walay manutapot no antoy safe ya paputok. Antoy safe ya paputok, di siyempre ara may anggapod listaan na sa kapulisan ya sebel iran paputok. Siyempre ang malabat laso ni bagat ita na taten tanagagig. Ako antad si kayo no wala ni argument kanunutan nyo ya safe ya paputok. Gagontan, Madam Emma Alipio, good morning na Barangay Basing, and siyempre nabati na rin po natin si Madam Emma. Batiin na rin natin yung mga single ladies ng Barangay Basing. Sina Nanay Bihing, Nanay Kunching, Madam Perla, Kagawad Esperanza at saka si Madam Ja. Madam Ja, kumusta ka na? Kay Madam Susan Chides, good morning. Good morning, Madam. Oh, by the way, nabanggit na rin lang po natin ng Binmalay. May nagparating po kasi ng kanilang liknaan na hanggang ngayon po ba, may mga barangay pa rin po ba na andyan pa rin po yung mga nakasako-sakong mga nakabuntong basura? Kasi problema natatang tanagagik. Dimalad si kami mismo at Barangay Basing nadadalanan ko. No ulak dagupan nadalan ko nadalan. Noon sumputak malapod dagupan nadalan ko nadalan. Nadalan ko nadalan tas ikatumay dalan ko. Agaon natatang tanagagik pasempet tan paunlad dagupan. Giwad man ni. No agak nalilingo. No kwintan ko'y agaw at atang tanagagig, angang ko man 2 weeks lang. Man 2 weeks lang, iya sa iyag agulanti ni atatang tanagagig, ni man balon taon la, pigi agaw labat lay palabasan tayo, duway agaw labat la, balon taon la, at wad taniraratan, iya sako-sakon basura, at Barangay Basing. Natan, wala ray ang ibas nga umat naliknanda that even in their barangays, respective barangays, wala much experience danuntan at wala ni may impawit danan panungnung dan picture jad mismon taytay paunlad balay wabman bunton niya basura. Pero according to reports at atong tanagagik at gagawin mo la nasa LGU supulaing lalaon iraratan ya basu-basura, hopefully na aladan amin iratan na basura before January, before balon taon. Tasi iyag agalantit na natatang tanagagig, numan bayag ni iratan na basura ditan. At saratan niya lugar, sari barbarangay, jad panakar na agaw, umpano na ani, mangiterlatan na sakit at karaklan. No mangitertan na sakit ay aliuliwan
untan so nagawa, ta, siyempre, unloob lay balon taon. Nuulob so balon taon at nansakit ka, lapud satan so basuran na tipon di tanad barangay yo. Agad sa gabay ito ibaga sakit taon ka man sakit. Agauntan. So, ikakaro tayo, ikakaro da, iray mililik na ditan at balin na binmaling. At LGU, yakumon na itdan na prioridad itan. Na itdan na prioridad itan na sa local government unit, na sa balin na binmalay, ya amin iraratan niya sako-sako ira. Ya basura at atong tanagagik at naukala iraratan, naulor la iraratan. Pangkulawan tayo, balbalag so tupot ni kanunutan tayo at atong tanagagik. Akin, di ba walay dump site na sa ibali na binmali, gauntan. Wala mat so sa may dump truck, ya balbalag ya lately at pinorchase na sa local government na sa binmalay. Tapian januntan na ulor iraratan ya sako-sakon sako-sakura ya basura ya watan ya sangkaneng nangad dalan akaparuntal at sari dal gilig-gilig na dalan iraratan ya sako-sakon basura. Wala ni may antulaman na barangay kamali man no nalilingo. Diking mismo nasa may barangay hall waman so sa may basura pero according to information at naladala ko no di bali-bali naladala pero how about the other barangays like in our barangay sa barangay Basing kailan po kukunin at aalisin yung mga basurang sako-sakong basura po doon. Hopefully at ating tanagagik at nagawan na po lang na sa LGU Binmalay. Taan tayo at ating tanagagik, wala man susamay gangan, wala man susamay gangan ng saman, nung nanunutan nyo ni last year, 2024, wala man su singa panawagan, tawag imano ng Presidente Bongbong Marcos, at amin niya LGUs, edintiron Pilipinas, aliwan Binmalay labat, aliwan sari binali bali labat at luyag na Pangasinan wag tadyad intiron bansa, intiron Pilipinas at atong tanagagik. Yante kwanto, kakaroon to at sari amin niya LGUs, local government units at atong tanagagik, yaman gawaran na sa may solusyon. Mangawaran na solusyon, tapian januntan na protektaan so overall well-being na saray Pilipino kontra at saya so basura. Tasakitan at sari problema timot at Pilipinas. Aliwan jad binmali labat. Aliwan jad saray binali bali labat at luyag na Pangasinan including the cities. Untan mat so problema na sari arum iraya lugar. Sa ito po tayo natin balat, kapigaran ni kasi so sara may sanitary landfill yaman o-operate. Advance sa tayo Pilipinas. Akin tagmat man invest so sa bansa tayo, yaman create na sa tayo sanitary landfill, tapian jaruntan, at tagtayo man probleman maong at sara tayo basura, agauntan na tatang tanagaging. Pero sa kwanto lanti, nan Presidente Bongbong Marcos, use your initiative, singaon man, mangawa kayo na sa may solid waste management o paggamit ng environmentally sound methods and waste minimization measures para sa may according to sa may sustainable development goals na say balon Pilipinas o bagong Pilipinas. Kwanto? Gauntan. So, he is encouraging, i-encouragean to LGU at atang tanagagik, on their own, at man-initiate ira, na sa may programa, makaresolba at sa ating problema at basura. Kasi at atong tanagagik, responsibilidad tang na saray LGUs, it is mandated, that is one of their mandated task, duties and responsibilities at atong tanagagik,
nuiner at ating tanagagik at wala may tatawagan dan, they can be held accountable. They can be held accountable for any inactions na idan solution na saray LGUs at ating tanagagik. Agauntan. Importantitan. So accountability. Kani, as a public officer, nungdangan tayo kinam, jad sa may lay na Pilipinas, in the Philippines at atong tanagagig, public officers' duties involve serving the people with utmost responsibility. Aliwan responsibility labat. Utmost at atong tanagagig. Utmost responsibility with integrity, loyalty, and efficiency. Upholding the Constitution, promoting public interest over personal gain, and leading modest lives, guided by Republic Act 6713's Code of Conduct, focusing on transparency, accountability, and patriotism, while also being held liable for acts undermining public trust at ating tanagagik agauntan. So, accountability, napaka-importante po yan. Si untan iran kipaakaran, they can be held accountable for that. For any inactions. Agiraong galaw at ating tanagagik. Sinasayay, sa tupad da. What actions may be filed against a public officer as a consequence of his wrongful acts or omissions? A public officer may be subject to civil, criminal, and administrative actions. This is known as the threefold. This is known as the threefold liability rule. The dismissal of an administrative case does not necessarily bar the filing of a criminal prosecution for the same acts contugi. So it is if the duty of the public officer is merely ministerial, what can be invoked to render him liable of his acts? So first, he can be liable for nonfeasance for neglect or refusal to perform an act which is the officer's legal obligation to perform. Ulitin po natin yon. First, he can be liable for nonfeasance for neglect or refusal to perform an act which is the officer's legal obligation to perform. Secondly, he can be held liable for misfeasance for failure to use that degree of care, skill, and diligence required in the performance of official duty. And lastly, he can be liable for malfeasance in doing through ignorance, inattention, or malice of an act which he had no legal right to perform. So, ibig sabihin at ating tanagagig, wala susamay duties in gawin nasaray public officers tayo at ating tanagagig. So, this is in general. This is in general. Tapyan jaruntan at anggapay maumlit, antak. Kaliwan jad bali milabat, suman po problema untan. Wala re arum nira. Yan yarin lugar ya, untan mat, so sa may problema da at ating tanagagig. Pinunot yun si karam. Tapyan jaruntan unggalaw ira at ating tanagagig. They need to address that. Kasi importante po yan. It concerns health. Health at ating tanagagig. Importante tayo health. Abig laman. Andi balilan ang gapi kwartam, kwandad bulsam, basa makikitsing sulaman. Nagontan. But the good thing is, sinasabi nila, and hopefully it's true, duduk-dukan dala. May minsan pasikmatan ko, adalan ko, walay payloader. Di man dala ikakarga.
iraraman so sako-sakon basura. Wala mat may anong nang ko garong sa inusar dala. So sandara isat ya uuluran iraratan, and then that's good. That's good. So kumikilos naman ang LGU Binmaley para ma-solve yung mga sako-sakong nakabalandra dyan sa mga daan ng mga basura. Ano po ba kasi ang status ng dam site ng Binmaley? Nag-ooperate pa ba yon? Tatanong lang natin ha. Sana marami pang LGU na makaisip ng magkaroon sila ng sanitary landfill. Akin na tanong, kada probinsya at wala kanya-kanya tulang sanitary landfill. Gauntan, tapian jaruntan, saksakay so pangibantakan, nasararatan niya basura. Singa jada, sa bagay, balbalag suluyag tayo Pangasinan, no saksakay so sanitary landfill tidya. No maka nasusto nito. So saratay basura man lapod sa rin nanduruman LGUs at luyag na Pangasinan. Siguro baka mas maganda tatlo. Tatlo isa para sa eastern part, isa para sa central part ng Pangasinan, at isa para sa western part ng lalawigan ng Pangasinan. Ano kaya? Maganda kaya yung idea yan? Yung nga lang kasi, siguro pag-iisipan din natin, problema naman, kwarta. Plus, may ideal site, may ideal ya lugar. Yapan kargaan na sa may pangipasanan na sa tay sanitary landfill. Agauntan. Sana nga maisip nila yon. Hindi lang yung nakafocus yung attention nila sa mga infrastructure projects. Ang turaray nababasa, nababalita ang tila lamot. Walay kikarutal at abulis ang dalay kongreso. Kumbaga, andyan ang root of all evil. Yakwanda. Sikaray mga ibabagat ating tanagagi ka. Papaabulis. Even the Senate. Natumay kwanto na Senador Robin Padilla. Hapaabulis dalay Congress tan Senado ta. Say sakinin amay frustration da. Manggawari investigasyon anggapon mo so resulta to. Anggapon mo so kakanaan to. Wala di ba impormisa na say presidente tayo, Presidente BBM, na bago mag-Christmas, meron ng mga makukulong. Natan, sana nilalamo sa tunay salita da. Tunay salita yung Malacanang, bago magbao sa pagpasok ng bagong taon, may mga makukulong. Kanya nagtila pankalawan, no akin at negative 3%. Anong nang yung lami survey? Balitaan nyo lami survey. Negative 3% labatla. So approval rating to ng Presidente BBM ay alak-lak sabtan. Alak-lak sabtan. Agkuantan no jad history. At umpano si katoy Presidente akala na sangkalaksaban niya approval rating. Negative 3% ay. Siguro out of frustration nasari totoo at atang tanagagik. Ianggan natan malapod sa may imbalikas na say presidente walay nakulong, walay nakulong. At sa Christmas anggan natan at anggapon ba sa kulong. Sansan sa kilan manre-resign irami kabyangan na ICI. Agauntan. Ani anggapon ni akulong, anggad nata ni man balon taong la.
So, say tupat natin na say karaklan. May kabuluhan ba yung ginagawa ng ICI o perdisyon labat so ginawa? Ay, agi. Sana magkaroon naman tayo ng magandang 2026. Sige, yung tuloy sulig na ibalay, kaya rin inasaren pakabatan paimano. Malala po ni Tsari Manangan Tabay. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame yung Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang flying connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at this magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. In Dagupan City, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Tuloy-tuloy sulik na bali at atin talaga alas 8:31 lang at kabuasan sa oras tayo.
Diyan nga rin na sa kapaborito tayo na RJ Jimenez, always at your service. Nakakaulap na nakakantabi ni sa magturin kapaborito Joseph Kanilang Bakani. May update po tayo doon sa pagkamatay ng isang binatilyo pala yun. Isang 12 anyos na lalaki ang nagtamo ng matinding sugat sa katawan. Pati may kaiba to, ya 12 anyos mat, ya amigo to, at atong tanagagik diman. At Lorenzo Street, corner Abad Santos Avenue, Tondo, Maynila, nitan. Antayon, ka disgrasyat si Carmanaya. Big Triangle. Ate, Big Triangle, sakitan, sana may walad listaan na PNP, ya illegal. Isusubol da at atong tanagagik ta, untan la. So disgrasya na yarin iter to na biktima to. Sinasayay, 12 anyos. Aduk-duk da may Big Triangle, sinulsulanda ni man, libong kwanto. Ti agawa, nan patanir. May sakay, sugat-sugatan ni. Ay, aging. Ag kayo karuduk-duk kasi. Noon tute, anong nang new polyanan nyo? Nagkalalo lang no atan at paputok at atan tanagagik, Ari, advice nyo rati agugaw, agagik ira, si kayuran ateng. Agyo pinunuyan tayo panlilikat yung matad pangabot yun balon taon, advice nyo raratan, sugugaw. Nagkalalolad sa tayo, buga. Di tanad binmalay, sa ibabagan na Binmali Police Station, bawal ang buga, alinsunod sa Republic Act number 7183. Maigpit po yan na pinagbabawal at ang sino mang lalabag sa batas na ito ay papanagutin at papatawan ng parusa. Pasakbaytan na Binmali Municipal Police Station. Nesay kwanto matya tatang tanagagi kaya. Bali-balitan ko mon, sir, kwanto yay. Ya nanunutan datay sanitary, Manggaway Sanitary Landfill. Sponsored land by the government, kwanto? Dapag manunot matira noon tanong paano niya nasolusyonan. So basura, aliwan samay, puro panaggawa na tay-tay, daladalan. So walad kanunutan da, kwanto. Akin matatuan to wala talay. Jad programa na sa gobyerno, wala tatan. So ka-include tanya, manggawaran na sanitary landfill, walay solusyon para basura. Bayag lan problema tiya. Bayag mo lan, in effect may Clean Air Act, kagauntan. Di man anong tayo, so ibabagan na lang, nakaukulan, walay sanitary landfill. Nasa rekada munisipyo, balay, probinsya, wag man, kakarga, basa yun tanatatin tanagagig, amay. Anto laman na Republic Act, amay Clean Air Act, atatang tanagagig, wad man, iman, wad tan, specify di man, abitla di man atatang tanagagig, so sa ating operation na sanitary landfill. At begla, nagak nalilingo, 2,000 ni amuman, magano pa ta, consult tayo si pari Google, i-consult tayo si pari Google, no kapigan ni man, so Clean Air Act atatang tanagagig. 1999, imagine, 1999 ni watanlatan, so Philippine Clean Air Act, Republic Act number 8749, which is a comprehensive law providing a national program for air quality management, focusing on pollution prevention, control, and public participation to ensure healthy air for Filipinos, led by the Department of Environment and Natural Resources, DENR. Atatang tanagagik, si katutan, sakiditan na may banning of waste incineration,
Yaka focus at sa may sustainable development to balance growth with environmental protection. Sanitary landfill, napaka-importante. Ako ang tanong akin at masyadong nakafocus tayo sa paggawa ng daan. Unfortunately, ni amay dalan midman at paunlad basing, paunlad dulag, paunlad balugo, ako guratol. Ako guratol, kanyan. Agtulapukpukan ng Father Jaime Caruman. Sulik na ang tumatatatong tanagagik ya. Pasabi tulad si Mayor mismo si Mayor Caruman ang anak na kasal. Ditan at dulag. At barangay basing. At pasabi tulik na Mayor, anong nang nyumat sa itsura na dalan mi, kwanto jad lugar mi, oila kumon, ya naasikaso. Kwanto, asikatutan supida salto. Dan Father Jaime Quinto, sa Paris Press Meditan, at Dulag Parish, Jesus of Nazareth Parish sa tatang tanagagig. Tulapukpukan, bas nga tulik na anto, oilo kumon, yan naasikaso tan. Ka-focus tayo nainay. Sa gobyerno, ka-focus yan nainay. Panggawa na daladalan. Dagdakal ni balot. So, guratol ya dalan. Pigay-pigay taon na. Yung manggagawa tayo na dalan. Puro dalan. Pero nung nakaitsari barbaryo, ago guratol iray dalan. Puro taytay. Manggaway taytay. Taytay di man. Taytay dyan. Nagunuyan nagaba. Makadisgrasya ni. Ano agaba, gawa lalamad, gastos lalamad. Pero ang gapo ni arungol tayo, yan ang gastos sa gobyerno, panggawa na sanitary landfill. Akin kasi, inapag meron tayo mga sanitary landfill. Tapos natin basura tayo na control team at tatang tanagagik, later on. Di ba wala may ads nun sa mga television, ang basurang tinapon mo, babalik din sa iyo. Kwanto? Kaya dapat para hindi bumalik sa atin, ayusin natin. And I'm sure, nawalalatan niya sanitary landfill, unti-unti rin. Although the people have been trained, tay babagatilan na inaitan, untan mo at gagawin na sa barangay officials in fairness to them, to do segregation, proper segregation at agauntan na tatang tanagaging. Pero siyempre, nakaukulan, naningning may effort. Manlapod gobyerno, the government is also doing its best. Pero nga po lang tinababalitan tayo, wala tinababalitan nyo. Yaman ni effort sa gobyerno, yaman gawin na sanitary landfill. Ito singasay narungot, puro pribadon individual ni sa man interest na man gawin sanitary landfill. Agauntan. Mansingil irad sa LGUs. Akin tanong ng gobyerno la sa mangawa na sanitary landfill. Pianjaron tan aglamang gasto si LGUs ama ikanadat pambayar dad pribadong kumpanya yaman maintain na sa tay sanitary landfill. Tulong dalad sa Mayra Bilay. Agauntan. Pero ang gapo narurungan tayo lanti. Untan niya effort from our government manggawaran na sanitary landfill. Dan pimaway man, so lay bali-bali implementasyon man. Makuli-kuli man. So di nahargamtan. Natan after that, kapumala. All is quiet in the dump site. Yakwan datatang tanagagik. Ayagi. Sana mag-effort din ang ating gobyerno na mag-focus din sa basura at ating tanagagik. Kapota, samsamitan damat irarate man kontrata na daladalan, nagaunta na taten tanagagik. Anto agawan natin ay, nianggad natin, ala garantini,
Alagarantini no walay nakulong kasi tsararaya. So nabibitlaran ngarangaran yang kakabalag ya sira at ating tanagagi kagauntan. Aramay pitalaran tayo ang kakabalag ya sira at wataniran san siya. Sa ikwantuelan ti ay ng House Minority Leader and Caloocan City 2nd District Representative Edgar Irice. Imbalikas tuya ng December 26, Friday. At sa may impanresign ng Independent Commission for Infrastructure Commissioner Rosana Fajardo. Sa ikwanto that the body created to probe corruption in public works has failed. Palpak, so gabay ito ibaga, has failed. Dad sa may text message to sa kwanto ng Congressman Irese. Araya, so successive, panre-resign, nasa rin key figures, nasa Independent Commission for Infrastructure. Sa kwanto, the successive exits nantutumbukan yan panresign nasa rin key figures from the ICI show that the executive order creating the commission failed. Failed. F-A-I-L-E-D. Failed. And that the president had failed to carry out a credible investigation. Sa kwanto ng Congressman Irice, it seems that somehow the president doesn't mean what he is saying. Mula ayang mga to. He doesn't mean what he is saying. So, ang tigabay ito ibagay. Pakitang tao lang. It is just a show. Kunwari laang. Ay, agi. Ni sarami masibay tahong. Dita na, masibay tahong, masibay talaba. Na, agkay mapaga. Ta? Sa ikwan, nasay, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, walang red tide. Okay, bali-bali yan. Bali-bali yata. Man bilang atamakila, saray nang tutumbukan niya okasyon, party man party dya, hanggang January 1 ni wala ni man party tan sigurado. Agaunta na. O hanggang January 2, beyond January 1, sigurado wala ni man party sa atan. Nagkalalo ramay man fiesta ni. Ay jad bali na linggayen, sigurado tan. Anatan, no atamakilat sa raratan niya mataba-taba, iran lechon, anti-option, kasalan na saratan niya lechon, haya. So, talaba, kwantura, tune, shellfish. Arami ng duruman klase na shellfish. Tahong, kwanto, okay, mananam. Lalo na no idol mod tuka, ya walay toyo tunda isat, o Worcestershire, ya kwanda, agaunta na, or amay oyster sauce, insan sili, with sibuyas, ay okay. Manasusot so pananganad saya, Engineer Nick. Basta sa ibabagan natin na sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa ating tanagagi, walang red tide sa mga baybay ng Infanta, Bolinao, Anda, Alamino City, Sual at Bani. Ligtas po sa red tide. Kaya, pwede kayong kumain ng tahong at talaba no si mawakila at saratay matatabaran lechon.
Ni tuye sa kaya liknaan to atatang tanagagik pantutungtungan tayo kongreso ni man sekondo shut down Congress kwanto. It has and still brings more problems than solutions. It is the most corrupt la kwanto. It is the most corrupt branch of government. It is expensive, abusive, and it is run by crooks kwanto la. Sagi. Ang bola yan akusasyon nyo agagik pero Luz Bueno so wala ray kinditan. Matino naman na miyembro ng House of Representatives, hindi naman lahat. Huwag nyo nang lahatin. Kasi nga si Congressman Libeste, si Meow Meow, agontan. Ang sabi naman ni Senador Ping Lacson, 5 cabinet secretaries may bilyong-bilyong allocable sa 2025 budget. Grabe ito 8 billion. So sa may ibabaga to atatang tanagagik. Sa ikwanto ng Senador Ping Lacson la, now they say personalities will be jailed by New Year. Who will believe them if this promise goes unfulfilled? Yes, there have been some arrests, but the public wants to see big personalities punished. Kwanto si katutan actually, so pitalaran na karaklan. Senador Ping Lacson. Kani, sa ikwantuya sa kayay, 10.5 billion pesos or 33 million pesos bonus per congressman through MOOE for December 2025? For what? Kwanda, tupad datatang tanagagi ka, ay bubus nga dan liknanda. Ratifying the budget, kasama sa trabaho nila yan, kaya 300,000 a month ang sahod nila. Bakit may bonus pa? Are you all insane? Kwanto? Tapos, sasabihin nyo sa taong bayan, sapat na ang 500 pesos para sa Noche Buena. Ay, agi. Kanya si Congressman Libeste, agtumula na po kay sarili to atatang tanagagik sa kwanto mag-privilege speech ako sa Kongreso mamayang hapon. Kwanto? No? Dandepan ka na unawa. Para ibahagi ang files mula kay Yumaong Yusek Cabral, pati na rin ang sikretong 18.58 billion na MOOE fund ng Kongreso kung papayagan ako. Kwanto? Ay, agi. Wala mat sa pasagbay na sa Bureau of Fire Protection na tatang tanagagik. Tani, according to the reports, unungad report naman, ito BFP, naging controversial lately, di ba? Mismong si DILG Secretary John Vic, sinabi niya, muskurap. Anto natin si babagan ng BFP nang nantipayay. The Bureau of Fire Protection said on Sunday na meron na po silang na-record na 6 additional firecracker-related fires this December. Katulaya may babaga tayo naman. Ipapasakbay na DTI, isarayo, irarating kabkabungan nyo. Panooy balon taon paano ararata ng firecrackers un loob at saratay unsurob at sararatay kabkaabungan nyo na puulan kayo. Kanto, natan sa ikwan natan na sa BFP, nitan, miralay additional firecracker-related fires. So ni kurit dat say bulan na Disyembre labat this December alone, ay nakarecord na kami ng additional 6 fire incidents na related sa firecracker and pyrotechnics. So from existing 17 from January 1 ay plus 6 sa buwan na ito
ay totaling of 23 ang namomonitor na natin na sunog na related sa firecracker at pyrotechnics. Sikato'y ibabaga. Ha? Nasa BFP, Public Information Service Chief, si Fire Superintendent Anthony Arroyo. Kaya ingat-ingat lang. Ha? Ingat-ingat lang. Ay, ay baklo kumatay singa manpapercracker man. Okay, tulayan to ha. Pumuputok-putok din. Wala may impawaiton direktiba ng Police Colonel Ariel Merculio at Arbel Manaya, sir. Police Colonel Arbel Merculio sa Provincial Director na PNP at Luyag na Pangasinan, wala may designated firecracker zones. So, sa ikwanto ng Colonel Merculio, ang pagpapaputok ng paputok, yan siyempre, agka mampaputok no aliwan paputok, gauntan. Kasi puputok labat, puro paputok. Yan. So, ang pagpapaputok ng paputok ay pinahihintulutan lamang sa mga, tandaan nyo to, pakinggan po ninyo, pinahihintulutan lamang po ang mga pagpapaputok ng mga paputok sa mga designated firecracker zones na itinakda ng inyong LGU at barangay. Kaya pakiusap sa mga LGU, sa mga barangay, mag-designate na po kayo ng isang paputokang lugar. Ngayon pa lang. Man-identify kila nasa kaya lugar. Yan. Awitan dalan amin itaratayin sa paputok daditan. Irate ka baranggayo, ditan kila namin. Pero of course, you also have to ensure safety of everyone there. So ang sabi ni Colonel Merculio, tandaan po natin, mahigpit po na pinagbabawal ang paputok sa labas ng itinakdang lugar, sa inyong barangay, sa inyong munisipyo, sa inyong syudad, sa inyong lugar. Sumunod sa mga patakaran at gabay ng mga otoridad. Hopefully may mga PNP personnel po tayo na naka-designate at mapupunta sa mga barangay para i-monitor to. Gaylain buklo, magana at New Year. Putok lang putok. So maganda magkaroon ng mga pulis sa mga lugar, designated area para mabantayan at maayos po ito at ma-implement ng tama. Kaya saludo tayo sa ating kapulisan tanggano na pagkumunat walarad kapwa abungan mo't anto with their families to enjoy this Christmas season and the coming New Year. Pero naka-duty po ang mga yan. Yun ang kanilang trabaho Kaya salute to this PNP personnel. Headed of course by our Provincial Director Arbel Merculio. At ganun din dito sa ating hepe ng lungsod ng Dagupan because this is already independent from the province. It's already an office. So gumamit lamang ng legal at aprobadong paputok. Yan. Huwag pahawakan ang mga paputok sa mga bata. Huwag pahawakan ang paputok sa mga bata. Panatilihin ang ligtas na distansya. Makinig po kayo sa payo ni Colonel Merculio, tapan kabigan titan. Hello, good morning likewise sa ating poging-poging
best friend and compadre na si June Hobilianos. Good morning, Busing. Thank you sa pa-Christmas sa mga bata, ha? Kay Doc din, Doc. Happy New Year. Merry Christmas and Happy New Year. Sa mga lahat ng mga taga-barangay Nibaliw West. West ba yun? Diyan po sa may San Fabian, magandang umaga po sa inyo lahat dyan. Sa mga kaibigan po natin dyan, Happy New Year. Kay Auntie Judy, dyan po sa may barangay Mangin. Good morning. Magandang umaga po sa inyo dyan. Happy New Year din po. Ay, good morning nga pala kay Cap Benedict Cayabyab. Maganda yung programa niya dyan nung isang araw. Gumawa siya ng Christmas party para sa mga PWDs. Okay, likat dara may PWDs maditan, ha? Merry Christmas at si kayo. Manal-alwar kay balata at sa ibalon taon, ha? Dapat abutan tayo balon taon ya kumpleto'y laman tayo, ha? Ang gapoy na putot dapat. Walay tawag kaya tatin tanagagi. Pigaran minuto labala. Pero dante pang kananawa. Si Sir Elorde. Sir Elorde, good morning. Good morning, Sir Bacani. Sa listener mo, good morning at kinamin. Tuman, Sir La, wajak na data, mga itar na mula gamin sites, kayo na tagad listeners na sa radyo DWE. Sir Leon, duga-duga, tanggano pigpigaran minuto. Tuputan mi laba lang. Kumusta lay kampanya tayo sa yakin? Problema tayo basura dito na bali na binmalay. Actually, sir, gagawa na kanatugan na sa LG on time at sa LG Binmal at talore truck me. Isa na agawatan la po da inay mo taalim mira te basura sa problema labat alay totoo siyempre pawailaran po ang gaano alam mo natan labi po dan tamplang basura da kaduna suga karon na mayor saray totoo kung may kopirara ta talore truck tayo dapat talusan datan arawis pambabantakan tayo re basura. Di pambabantakan tayo di manit purak Pampanga sa sakini saray sa piagawa katundatan ng tamunan ng limabaso uwan katunda sa truck tayo tana piagawa ga kapambiyahe katuta atipunan mang balet gago na amin na saya LGU tayo lilibon na amin na basura sa problema labat panara sa problema ari tuto kasi hanggan antoy gawo mo pawailaran po ay na basura agdantaya at sakita na dapat nunutan dayan araro matuto siyempre nananangdatan mang bala dapat kumo alagaran dala may iba kapitan no kabe pay paway na sari basura tapi ano aratan na basura na alam tamo 33 sa barangay talure truck tayo aganayarian na sanagaw o piagaw alantan na si truck tayo pedintirong binmali partner sa tanya nagagawa partner Joseph. Sir Leon, aramay dam truck tayo balot nung gagana ni Raman. Taluran tamulan na di malang kamitan ayun si Mabisi Mayor Merera, tanta mula rin truck adral may sakya truck, sana may sinaliw ng mayor may duwar may truck, saliw dan sakya balo, sa may daan na duwar, aramas, umikilaba katong mga lari sakay, at pakiralata may sakay siyempre tagalagad barangay. Mang balot siyempre, nuno tumumot 33 na barangay ay, sulibo rin tayo, ang naala na sa nagutan na sakya truck at 33 na nangmumpigpigari truck na binmali sa Karawrawi, so mababantakan na sa basura tayo. Sa kini, no, titutukumon, yan labatan na tatusan da kumon, ya, si basura tayo na di man ang suungan agay karakal at ginawi ni medyo mang balat, lapod sama nakatunda, so saray pangalay basura tayo, katuma namin atipunan. No, tutusan mo, partner Joseph, amay so problema, amin alo bata binmaliw sa tanang problema, atan so panagbantak. Say, babalaw laban ng mayor, nung bala, akin na yung si binmaloy, si single out na si binmaloy, ta siyempre sa kapitan mo kumon ang tulong iraya bagan dari ari kakabariwan dano kapigan iliber na saya susare truck tayo katipay poida. Si problema partner Joseph ang gaano ka pangalami labat ang saya naangon nang mo labi tuman agila mambantak na mo iray tutu di tayo nagsarate dalan-dalan makapaklaw ya dapat nutun daray un balay
sakitan mo yung makadisturbo o sakitan na medyo bawal na siyempre ang darapan na ibabantag datan sa basura da. Alagaran dalabak kumon. Ibagay kapitan no kabi iliber na sa retrak tayo sa 33 sa barangay tatalo retrak ang liliber pa partner Joseph sa kini araw-rawi so mababantakan tayo diyan purak pangpangga matraffic antay mo la siyempre arawi katunatan undas nga gawa partner Joseph. Sir Leon, natapot ko labat wala ni Mike ken. May dam site na bali tayo di tanad inarlaman na lugar. Di man nagpapagyan wala may dam site demand wala. Nauusar tiniman. Di man tayo di babantag na di man namin na nalad barangay ta sa arom bebiyay na kasumpal na mga barangay. So aramin na paano ang dala awit ang dala mo di man na purak pangpangga. Every no nangyari ko mo mamiddo mamitlibiyay da pero talore truck tayo partner mo siyempre sa partner Joseph. Sa driver tayo nuton tayo driver tayo siyempre. Mahirap sa arawi, so biyahe tayo sa mipila nira. Di man purak, natwani bantag da, aliwan basta-basta, na ibantak mo, mipila ka ni, siyempre, kilon dani no pigara, so ibabantak mo di man na basura, partner Joseph. Ang gamanutan, Sir Leon, it's good to note na ang gagalo mo sa LGU tayo, tapin dyanutan na ulor irarayan sako-sakon basura ni ang gatsaran kapusan. On partner Joseph, agong tutunda so sa LGU tayo pangalatan ng basura. Talagang everyday agong tutunda sa basura tayo ulalang data liliburan da ari barangay. Ang malabat lang di partner mo si problema tayo. Aramot so kabarandaan tayo ay kapangalan sa kaya barangay ipawidan tampulamot partner Joseph. Dapat kumon alagaran damay agaw ya paibagay bilibon na saray. Traktay tatalura 33 sa barangay amang kusa ng sama Joseph alam mo na batabin mali sa problema. Tutusan mo alam binmali antay mo la tawsan mo la si binmali na si Babi si Mayor Pete Merera si traktay sa aglananaw sar Miselio dan sa aglananaw sar. Katul ang aliwa tampol si Mayor ano mo si sinasaliw to namin aray pangkaulkulan na balay. Anong nang namot ya jud pa nag-award na sa national government o provincial government ano nang da sama so panaglay marakat na Mayor Pete anong nang mo akali award na Seal of Silver of Good Protection ang apumbalot so ano nang tayo disallowance sa binmalay ang malinis agalanin sa kaya award ya may kalusugan amay sunanalan award na talapot ano nang da sumaong ya patakaran tan moong serbisyo ng Mayor Pete Minatalabat siyempre atay basura is worldwide na problema tayo partner Joseph na tawsan na kumonat say kikinan nilabat ya da binmalay akin si single out ninyo so binmalay ya ipupus na agnay mga gagawin remedyo pero nanundamot ya gagawin na remedyo sa LGU at talabat makasaba at karakter na ipapoy dare kapariyon tayo sa binmalay so rumilabak kumon may kupira sa baryo ya lagaran dala kumon may agaw ya paibagara ilibermi sa pwede basura na alan aming mutan so sa pagtuntunda sa MDR tayo ay NRDF yung lilibur-libur kami na barangay 33 partner Joseph taluran truck so lilibur natin talapod balag mo ni suutang na binmalay siyempre nandang mga lilang mo balon truck wala lamang sa saliwanan Mayor Pete lamot ya para naabsanan tanan problema pero ilalo nyo ya sa LGU gagunti ka ng pagganto lilibur-libur hanggang si Mayor Pete mangiba ni ya warta na mag-supervise so paano to so panag-alay rin basura agalabat na nalang tantamang Mayor Pete aliwan masyadong mahilig at media tipapanang ng tigagon tuingan sana itutula sumakanang ng tigagon na bahay na binmal ang nangyumot la malinis tan wala rin award na tayo wala rin ebidensya mi tigagon iratan ya kanupugan na saray unbaro tayo ta siyempre bayan muna bago sarili at bahay na binmal partner Joseph at least na nariringol damot so sa may liknaan nyo natin Sir Leon tapyan dyanuntan at amay na may tawag to sa liknaan damot iraramay mangibabagay mangipapasabi na sa problema dad basura at na-address mat na sa LGU. Talaga na-address mitan partner Joseph kanang damot uliliber-liber so sa truck tayo san talo san damot kumon. Ya si sabi ng mayor panay problema at balit tayo ang tatumutan basura amintan sama la mangbalat agawa labat ya ay nang ginawalan so may uwan. Tantamo na pigay agaw yaga ka biyahe retrak tayo talapot sa may bagyo tan wala agaw niya agdara yung pambiyahe bawal dani sumbantag at purak. Katuman nung saman kasi asik single sa ordaneta katwag pulis na pi problema. Pero ang ganong wala purak ni nung apidimalan ko muna may kalamidad ya agawa dyan pinmali lalo sa pangan ya karakter na basura aga nagawa ya partner katon. Pero kami kumon ya sari ko lugaran tayo talusan datan
gagawan na sa ka mismo mayor tayo. So amin, ya pulaing amin, no paano to ibsantan so basura tayo takatunin sa kabalagan na problema. Alam mo labat, ya binmalay, intiro lawari Pilipinas, intiro mundo, problema daw sa basura, partner Joseph. Okay. So Sara may pangibabanta kan tayo natin, may sanitary landfill di Madpurak, Pampanga. On, partner Joseph Arawi, pura kang pa sa mipila ka ni, alam bukbukor na binmali, so mabantak, amaya-maya balay, amaya-maya pasan, siyempre, no sabi ka man, dapat masabay at mipila nila, partner Joseph. No nangyari nga, sa iga ko na meron, 24 hours na talabat, siyempre, talo santimot ira, so empleyado tayo, partner Joseph, siyempre, sa lagdamon sa bakasyon. Yes. On. Okay, salamat na balbalag Sir Leon. Nibos nga yung iliknaan nyo mat. At likna ay bali, agauntan. At say mensahe yung lahat, saray kabaloyan titan at bali na binmalay. Kalugar kami taga Binmalay, wadya si Leon Castro, si Oscar na Binmalay. Uno na advance sa Happy New Year, dapat nanto may pangkamunga na kanupugan tayo, tawalamot so kanupugan. Tana, obligasyon tayo gobyerno, sugawon tayo nanto may parakip. Talingwan ang tilaratan, so politikan, tukaman nila. Nanangan tayo may maktakadalan. Anong nangimatla si Binmalay natan at malilinis, maliliwaw at walang maktakadalan. Iya pa nag-arresyon ni Mayor Pete Merera. Sige kung milapat kumon, si kooperasyon at basura, agat ang problema. Alaga rin timang kumon-kumon, supaya ba dali kapitan tayo, disiplina din siya. Tabaratan ng basura, katakatan ng karsada. Tapos hirap problema, arama-arumya, tutualan, amin mo, ibantak dan tampol sa basura da, yang gano'y inirog dahil ng kasada, palitipo ng daan, akapangalami, nasagsangagaw, akapangalami poblasyon, nananang mo naman, labi, agay papoy dan tampol without, kapitan natin ang ibala, sila kapitan din, ang ibalara, eskalari manahakot, kaya yung kay pasen, talaga ng dalamay agaw, yung i-request ng kinin mayor, taalim niratan sa basura. Katuan, kakarumi kumut sa kalugarami, yada bayan na Binmalay, yung si kooperasyon, tan disiplina, suiral tayo kumot, saka malilinis, susulat tayo, tanong nang yung malilinis, so panaglay, then Mayor Pete Merera, anong nang yung report na COA, Tanarator Award. Katon, salamat, partner Joseph, at least, di ba kami susama suliknaan na balay, tan sama sugagawan, then Mayor Pete, pangkamungan na balay, bayan muna, bago sarili. Salamat. Okay. Sama Santos, Jacabos at Kinamin. Okay, Merry Christmas Sir Leon and kay Mayor Merry at Christmas, Happy partner New Year. Joseph. Okay po, mabuhay po kayo. Sige po. Okay, thank you. Si katuman natin tanagagi ka, timawag si katayo si Sir Leon Castro man to ba? Sir Leon, anto ha? Si karay head na Oscar natan and also with the mayor. Sa kantiman lante, at atin tanagagi, di ba, it's a common problem. Common problem na sa LGUs itan sa basura. Sana may matibay din na programa ang ating ang ating gobyerno, sabi nga natin, kaunta na natin tanagagik, at yung suggestion nga natin, sana magkaroon din tayo ng sarili nating sanitary landfill. Singa sa atin ang biyahe tini, manlapod dyan Binmalay ito, Purak, Pampanga, agauntan, gasolina lalamot, gasto sa gauntan. Kaya what if magkaroon tayo ng sarili nating sanitary landfill, antikila ba't lay biyahe na sa may truck, aliwalan magastos sa gasolina, gauntan. Pero kapalay malam, yung oras sa atin talagagig, akautang tilay 10 minutos at thank you so much at sa yung tumbok yung programa tayo at ating tanagagig Number 1 ng kapaborito Joey Baby. Antabayan po ninyo, susunod po kaagad yan. Hanggang bukas sa muli sa sapang edisyon nating Likna ay Bale. Diyan nga rin na si kapaborito tayo RJ Jimenez, always at your service. Sa Kalopakan Tabayo sa magtariling ko Joseph Kanilang Bakaning. Diyan technical side si Engineer Nixon Dakal. See you po bukas, ito lamang sa number 1 Pop Music Station ng lalawigan ng Pangasinan. DWJE 88.1 FM, Radio Pangasinan, paborito! Nanggalan iray nanduruman lignaan na